Om Swastiastu. Henge Ratu Hidodane sarang sami. Titiang Hido Bagus Oko Manobau. Silih tunggil penyuluh bahasa Bali ring widangan pemerintah Provinsi Bali. Pemekas sanepoleh Amongan ring Kabupaten Gianyar. Renggalah puniki pacang midar tayang minekadi amatre kewentenan indik Dharma Gita. Nanging sedurung punika nenten lali minekadi titiang nunas ageng rena pengampura pemekas ring para sujana, para wagmi, para wikan sejeroning daging gegitan, hamung lugrayang pisan. Kadi titiang nasikin segara matur ring ajeng para lingsir titiang sarang sami. Nah renggalah becek kadi mangkin puniki titiang matetegar pacang ngewedar akedek indik kewentenan Dharma Gita puniki. Yening keselahin kewentenan Dharma Gita sayuakti sampun ketah pisan resjoning keuripan para jana puniki pemekas ring jagat Bali. Yen selahin kewentenan Dharma Gita punika mewiwit saking kalih kruna. Hinggan punika kruna Dharma lan kruna Gita. Kruna Dharma punika metegas kepatutan utawi agama taler sida metegas indik kesucian. Lan Gita punika metegas lagu yen turah ring bahasa Indonesia. Dadosnyane Dharma Gita puniki wantah silih tunggil pemargi risejeroning ngemargiang yadnya sane merupa gegitan utawi gening-gening sane daging nyane muatang indik kesucian sapunika. Nah, mungwing pahan Dharma Gita punika sida keperang dados tigang pahan. Sane kepertama punika sane merupa Sekar Agung. Dados keping kalih punika wenten Sekar Madya. Sane keping tiga merupa Sekar Alit. Lenggalah becek puniki titiang pacang wedarang minekadi kewentenan Sekar Alit. Nah, Sekar Alit puniki sering kebaosang antuk para wikan, para sujana antuk mekudang-kudang parinama. Wenten sane maosang geguritan, wenten sane maosang mecepat, wenten taler sane maosang pupuh sapunika. Kewiaktiannyane Sekar Alit puniki yening rerekhang risejeroning pemas angsengan utawi prana sane kaangyan risejeroning wedarang indik kewentenan Dharma Gita mejanten sampun puniki merupa gening utawi gegitan sane emas ngangyan punika nafas sane kecil utawi nafas sane nengel yen turah daler kebaos natya sapunika. Awanan Sekar Alit puniki baose sekadi nyutra di sejeroning pacang ngendingang utawi nembangang minekadi daging Sekar Alit punika. Nah, dalar wenten sane maosang indik Sekar Alit punika antuk gegitan utawi geguritan. Yening keselehin geguritan punika mewiwit saking kruna gurit. Gurit punika sida metegas sesuratan. Nah, di sejeroning nyurat kewentenan geguritan puniki jantan wenten tata titi sane patut kauningin oleh sang sapesira ugi sane pacang nyuratang utawi pacang mapauruk risejeroning pemargi Sekar Alit utawi geguritan. Ingyan punika wenten sane kebawas pada lingse, wenten sane kebawas guru gatra, wenten kebawas guru wilangan, puniki patut sarang sami uning ring parindikane punika. Ring Bali sampun ketah pisan kewentenan Sekar Alit utawi sane taler sering kebawas pupuh punika wenten dasa soroh pupuh. Yening tarang titiang kewentenan maka dasa kewentenan pupuh puniki kewentenane saksat sekadi kewentenan kauripan saking emas kantos kewentenane punika mewali ring sangkan paraning dumadi. Kawitan titiang saking pupuh sane kepertama ingyan punika pupuh Mas Kumambang. Nah, yening rerahen tegas sejeroning pupuh Mas Kumambang puniki saksat ide Sang Hyang Atma puniki kantun
wenten ring kasunyatan, pacang ngererah genah sajeroning pacang numadi iriki ring kewentenan jagate. Melantur raris pupuh sane keping kalih sane sering kebawas pupuh mijil. Mijil punika sida metegas emas. Dadosnyane ri sesampune Sang Hyang Atma puniki ngeranjing ring sang sane pacang numadi ring jagate, raris mangkin puniki kemijilan. Ring jagate nika merupa janma. Nah, risampun pupuh mijil puniki ngelantur ring pupuh sane kaping 3 sane kebaos pupuh sinom. Pupuh sinom puniki metegas sinuam. Utawi yening ring turah bahasa Indonesia punika kebaos pucuk daun muda. Nadosnyane sang sapesira ugi sane sampun maurip puniki sampun ring kewentenane jejake. Nah, sapunapi raris sampune anom puniki patut sane mangkin ngerereh perkanti mawinan wenten raris kebaos pupuh ginanti sapunika. Nah, sesampune kathah meduwe kanti ngelantur mangkin minake daging sejeroning kauripan puniki patut dalar meduwe geginan. Geginane puniki yen ring pupuh punika kebaos pupuh ginade. Nah, sampun raris jangkep puniki ring kayawanan, raris sampun medurbe kanti, sampun medurbe geginan, wau raris irika kelulut antuk sane kebaos semara dahana puniki, antuk api asmara. Nah, riki raris pupuh selanturnyane sane kebaos pupuh semara dana sapunika. Nah, ngelantur ring pemargi semara dana puniki, irika raris pacang wenten pekraban ngelantur punika pupuh selanturnyane wenten sane kebaos pupuh dangdang gula. Dangdang gula teh puniki sida metegas yen ring bahasa Indonesia kebaos bejana. Artosnyane sebuah ikatan rumah tangga patut puniki ngemargiang sane kebaos yen kaditurah mangkine wenten alat sejeroning meratengan. Piranti sejeroning meratengan punika sane kebaos dangdang. Nah, risampun raris punika pupuh dangdang gula, selanturnyane punika wenten raris pupuh pangkur. Pangkur punika sida metegas puncak. Puncak punika utawi ungkur utawi pengungkur. Nah, sampune pangkur wenten raris pupuh durma. Nah, durma puniki metegas dur menggala. Sampun ngawit puniki wenten kesedihan. Wenten kedur mengalan sejeroning kauripan. Nah, pamuput raris wau raris wenten pupuh pucung. Nah, pucung puniki sida raris metegas pocong. Datosnyane yen sampun pocong puniki sampun mewali ring sangkan paraning dumadi. Nah, hartosnyane pemargi pupuh sane adase sane ketah ring Bali puniki pinake pemargi yen turah ring bahasa Indonesia puniki kadi siklus kehidupan. Saking Sang Hyang Atma kantun meneng ring sunia, raris emas puniki ring jagate, emas dados anom, ring keanoman, ring kayawanan puniki nagingin anggep, ngererah kanti, ngererah geginan, risampune punika kelulut antuk semara dahane, wau raris ngelantur punika ngelanturang kauripan, ring grahaste, ngelantur patut ika wenten bejana, kadi atur titiangi wau sane kebaos dangdang gula, iriki pinake siklus kehidupan. Inggih, Ratu Dodane sarang sami sanewang yang titiang. Pemekas nyane majang ring para alit-alit taler punika para yawana. Sane kedah pacang mapuruk risajeroning sapunapi tate titi melajahin kewentenan pupuh utawi geguritan puniki. Ringgala becik sekadi mangkin titiang kesarengin antuk sewitran titiang pacang ngewedarang. Sapunapi tate cara sejeroning nguacen pupuh punika. Saneka pertama punika inik titi laras sane merupa dingnong.
dalar ngelantur sapunapi antuk nguacian pace beliring, kelanturang raris antuk nguacian pupuh manut ring cengkok wilet miwah gregal. Renggala kadimangkin pacang katur ime inggih punika pupuh sinom dasar. Om Swastiastu. Inggih idodane senarang sami sane mangkin lanturang titiang jagi ngaturang imbe tetembangan sekaralit inggih punika tembang pupuh sinom. Sakemawon sedurung lantur lugrayang titiang nyihnah yang angge wastan titiang Iputu Hendrayana tinake penyuluh basa Bali sane polih amongan ring Kabupaten Gianyar. Sane mangkin kawitin titiang ngaturang imbe temang pupuh sinom dasar. Sane kapertama nganutin indik guru dingdong. Nong neng nong 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 nang nong 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 neng 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 nong nang 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 nong nang nong neng nong neng neng nong nong nang nong neng nong nong. Inggih sakadia sapunika ingyan nemangan pupuh sinom dasar nganutin indik guru dingdong. Sane kaping kalih puniki nemangan pupuh sinom dasar nganutin indik pace pariring. Inggih punika nemangan manut gegerantanganane sane polos. Sane madan karema pate ngeret indriya kategesin ada saya gebogannya elengang punika sami. Sakadia sapunika tetembangan pupuh sinom dasar nganutin pace pariring. Inggih hidadane sareng sami sane mangkin jagi aturan titiang puniki tetembangan pupuh sinom dasar sane jangkep puniki sane sampun medaging cengkok wilet miwah gelgel. Sane madan karma pada ngerat indriya kategasin ada saya gabogannya elengan punika
anggen titik jeroning kuring mangulati hidup lano teriak kaya nepunika padha pita saking mogi dari kaya pari inggih idedane sareng sami sakadia sapunika ingyan imbe tetembangan pupuh sinom dasar sanes sampun jangkep sampun puniki medaging cengkok wewiletan miwah gelgel inggih wantah sakadia sapunika presiden antuk titiang ngaturang pinake imbe tetembangan pupuh sinom dasar nenten lali pet prade puniki wenten iwang titiang ngelungsur agung rene sinampura untan titiang antuk paramus santi om santi 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 om